Pozdrav veliki i dobrodošli u moju kuhinju. Evo ja danas radim krempite, čuvene, poznate, onako kako ih ja radim. Ja sam u stvari prvo već sam ispekla kore, a o njima kasnije. Ja u šerpu u koju ću kuhat kremu stavljam žumance, ide 6 žumanaca, bjelanjke stavljam posebno. Sad, ovdje imam šećer, ide 300 grama šećera, pola ide u žumanca, to se malo razmuti, sjedini. Ja to ovako samo malo da sjedinim. Treba pored toga još i litar mlijeka. Ovako malo ću dodat u žumanca i šećer. I u to ću dodat 150 grama brašna. To je moja mjera. Ja to već 40 godina radim ovu krempitu na ovaj način i vjerujte mi da ne bi mijenjala recept. Dakle, kao što sam rekla, dodam brašno i ovdje ću u ovo dodat još mlijeka toliko da mogu fino da razmutim brašno sa jajima i sa šećerom. Tako da razmutim fino ovu smjesu da nema grudica. Ovo ću ja poslije sa mikserom. Bitno mi je da ovo napravim. Dodat ću još samo malo. Dakle, ovo koliko vi želite, kako je vama lakše da razmutite kremu. I ovo ću za sad staviti na stranu. A da ne gubim vrijeme, ja ću ostatak mlijeka sipat posebno u šerpu i stavit ću da mi mlijeko zakuha. Dok ja pripremim ostatak za kremu. Dok čekam da mi mlijeko zakuha, ja ću ovako u bjelanjke dodati prstohvat soli i njih ću da razmutim. Evo, bjelanjke sam istukla, doduše ne onako u čvrst, ali za sad su čvrsti isto, ali ima još tu da se radi. Dakle, u bjelanjke ću dodati, ja dodam 2 do 3 vanili šećera, koju jačinu hoćete. I ovaj ostatak šećera od 300 grama koji je ostao ću polako dodavati. Mutit ću bjelanjke dok mi se šećer ne umuti sa bjelanjcima. A njih ću dodavati ovako u par navrata. I sad kad sam dodala sav šećer, sad ću najvećom brzinom da mutim. I evo, bjelanjci su dobro umučeni. Kad ovako probate između prstiju, ne osjetite granule šećera, znači da je bjelanjak dobro umučen. Lijepo ima sjajnu površinu gore, ne znam sad koliko se to vidi.
I moj savjet, a vjerojatno to vi znate, kad mutite bjelanjke uvijek ih mutite u istom pravcu. Meni bar tako najbolje uspijevaju. Sad ću ove bjelanjke staviti u frižider da mi se ohlade dok ja završim ostatak kreme. I sad ako niste sigurni da ste dobro razmutili kremu, možete je sada sa mikserom da je lijepo sjedinite i razmutite ako ima grudice. Evo, malo sam razmutila mikser, još neću da sklanjam, jer kad se krema skuha isto ako niste sigurni ili nije vam ova šerpa tako da vam ne prijanja za nju, isto možete da razmutite, ali o tom potom. Mlijeko je zakuhalo i sad ću pomalo dodavati u ovu kremu, žutu kako ja zovem, i onda ću ovako da promiješam, da sjedinim, pa ću opet da dodam pomalo i tako ću ovo mlijeko zakuvano miješati u kremu. Nemojte dodati odmah da ne bi napravili kajganu. Treba ovako pomalo da se temperatura ujednači sa ovom žutom kremom. Ja i ovaj skorup što se napravi, ja sve to sipam unutra. Evo, dovoljno ovako 3-4, bitno iz početka da bude polako da se dodaje. Dobro ću izmiješati i sad ću staviti na vatru i kuhati uz neprestano miješanje dok se krema ne zgusne. Evo, krema se skuhala. E sad, ako niste sigurni ili ako imate grudica dosta u kremi, ja nađem gdje koju, sad možete uzeti sa mikserom i da izmiksate kremu. Međutim, ja neću to da radim jer radim krempice za nas kući, tako da i ne igra ulogu. Ja rijetko kad baš, ali kažem, slobodno možete da izmiksate sada sa mikserom. I sad na red dolazi ovaj bjelanjak koji smo napravili. Ja ovako uzmem 3-4 kašike, stavim u vruću kremu, ja ne čekam da se ohladi. I sad lagano miješam ovako u krug pa u sredinu. Nemojte ovo raditi sa mikserom, jer ako budete radili sa mikserom, neće vam krema biti onako sunđerasta, vazdušasta. Ovo sad treba ovako lijepo polako. Kad umutite, lijepo sjedinite jedan dio, onda dodate drugi dio i tako do kraja. I moja preporuka vam je da imate ovako varjaču, tako da možete fino dohvatiti i kad kuhate kremu, kad miješate veliki dio dole po dnu šerpe. I sad tako dok ne umiješam svu količinu bjelanjka. Dakle, samo lagano u krug i prevrnete po sredini ovako.
Evo, krema je spremna. Vidite kako je lijepo. Ono, kako da vam kažem, vazdušasta, nije pala. Dobro sam je promiješala i nju ću sad da stavim na stranu. Idem da pripremam kore. Ja sam vam sad pokazala kremu, ali normalno prvo šta se radi, to se rade kore. Njih morate ranije da ispečete, to je ono lisnato tijesto. Ovo mi je malo izgorilo i ja da doživim u mojoj rerni da mi izgori. Da mi se, nije izgoreno, nego je malo jače zapečeno. Dakle, kako radim kore, to je ono obično lisnato tijesto u 2 komada. Vi ako imate kod vas za kupiti već ono razvijeno, uzmite i ono. Toga kod nas nema. Razvukla sam, probala sam viljuškom i stavila sam na poleđinu velikog onog pleha papir. Prvi put sam radila sa papirom za pečenje. Obično ja smočim tepsiju, stavim lisnato tijesto razvučeno na tepsiju, izbockam viljuškom i ispečem. Sad ja sam nekad ovu količinu kreme radila krempite u onom velikom plehu od šporeta, međutim meni je za sad to previše, pa ću ja ovako sebi da odrežem, izmjerim koju ću veličinu, koliko mi stane onaj, o Bože, podmetač, tacna koja mi stane u frižider. Dakle, izrezat ću tu veličinu, a vi mjerite odmah na plehu u kojem ćete da radite. Sad ružniju koru uvijek stavite dole da sakrijete i kad se smjestili samo preko nje stavite kremu. Ova će lijepo biti bogata krema, bogata krempita. Evo, krema je poravnata i sad ovaj bolji dio. Sad mi sve pada dole, ja baš tu nemam puno mjesta. Ovaj mali dio. Dakle, ovu ljepšu koru, nju odmah izrežete na kocke kakve ćete služiti. I onda samo ove kore poslažete gore preko kreme i to je to. Ja sam ovaj put malo veće kocke radila. Evo, nisam, čak imam i viška. Pa ćemo malo da korigujemo. I poslije će vam biti lakše da režete prije posluživanja. Svi znamo da je lisnato tijesto ono prko, pa da nam se ne lomi. Vi to ovako lijepo izrežete, poslažete gore. Sad ovdje imam dosta viška, ali to je meni dobro kad ima viška kreme, ove kore, a to ću vam otkriti kad završim.
malo samo blago ovako pritisnete. Možete recimo, ja nisam, jedanput sam samo radila, da sam kremu komplet ohladila i onda sam slatku pavlaku ili ovaj šlag sam umutila, stavila malo gore, pa na šlag onda ovu koru. Međutim, nema potrebe jer ova krema je stvarno idealna. I evo, krempite su spremne. Prvo se ohlade na sobnoj temperaturi i onda stavite u frižider da se lijepo stegne i što se kaže, stvarno najbolje je preko noći, da bi i ovo lisnato tijesto opustilo malo i tako. Sad, jedna moja tajna, ja nikad ne sastružem komplet kremu zato što ostanu ovi parčići od lisnatog i ja sebe malo prije vremena počastim. Krema je fantastična. Ja sam probala i sa pudingom i ovako i onako. Međutim, ovo su one prave krempite. Ono što nas podsjećaju na djetinjstvo. Ovako me je mama naučila, ovako je ona pravila, od koga ona dobila, ja ne znam. Ali ja sam od nje naslijedila taj recept i kajem, otkad spremam kolače, znači već ima 40 godina. Neću reći da ima još koja preko. To je moja tajna. Ja ovako pravim krempite i svi su zadovoljni. Dakle, kao što sam rekla, sad ćemo ovo da ohladimo. Još je vrelo, vruće. I prije služenja pospete gore sa mljevenim šećerom, to je to. Ali vidjet ćemo se mi kad se krempite ohlade. I evo, dragi moji, moje krempite su gotove. Jedan dio je već pojeden. Evo vidite kako to izađe. Ja ne volim puno da pričam kad napravim neki kolač. Uvijek volim reći probajte. Ja sam vam recept od srca dala, a vi sad, ako imate povjerenja, probajte, pa mi javite kako vam je bilo, kako vam se svidio kolač. Sad, normalno da uvijek je problem sa ovom gornjom korom, mi to jednostavno skinemo pa pojedemo. Evo, krema je fino, lijepo čvrsta. Dovoljno slatka. Kažem, ja imam ovaj recept godinama. Nijedna kupovna krempita ne može da se mjeri s ovom. Ako vam nešto nije bilo jasno u receptu, slobodno pitajte. Ja sam tu da vam odgovorim, dam savjet. Ako vi radite krempite na sličan način ili nešto, pošaljite mi, napišite mi svoj recept. Eto, ja ću ga objaviti, naprobat, napravit ću ga pod vašim imenom. Naravno da ću reći od koga mi je recept. Pa da sklopimo neku saradnju. Isto tako za neke druge kolače koji nisu skupi, za koje ne treba, što se kaže, ptičje mleko. Evo, i Muha mi je došla i ona je došla na krempitu. Kajem, ja stvarno nastojim da radim što jeftinije kolače i kao i hranu koja je dostupna svima. Toliko za ovaj put. Probajte, javite mi i počastite se sa super krempitama. Želim vam svako dobro, pošto evo ide vikend, želim vam prijatan vikend, da se odmorite, a mi se vidimo
u sljedećem videu. Puno pozdrava!